Karai ke bagaseng samla maulai pelun SSMP kala deban shim dang hakini ki kindiat sngi ke baydei bagajingile ke jongki banyakun persya ya ke jingjelai jong drugs kani ke senga khatwei terik nailor arjar pesan kala lej bani kendu yung menteri rangba ka jelau konrad ki sangma man pensngau ki katu kat ni kimat ki ba kila pen kre hapakran chikilat patai kubor na kaliang kinong ilam ke seng kila ong bagajingjelai kinong di nong khai drug ke jela kala long kemudian kam banle AA no namar ke jingkio palat ki kam snio hakini ke jelakat badang mi kisngi kumta kila pensngau chika sorkar bakadi ban penklain ki bor badai kimi kenang banla ban telakam miu niu jingdi basnio ban sinano ya ke jaka ai jing sumar ki babedor kenang bakan long ke jing mentoy na kementa ki beduk nalor kata kila ongru bak sorkar kadi ban wanra no daga narcotics control bureau haga jela bat ban penklain ru ya ke ANTF lor ka kamat ka BD but ji kundu jugi kita siam ada cermin BD berfait dalam bayat bet di or ulon ka assurance na chief minister dalam dorong jugi BD begini ki jing pentut jong ni drugs ya ka shung tha ko jugi but ha ju ko poru kalong ka jing din ha ka BD but tu ka meeting ke balan dam ha kan rutrek kamu tahu benar bagaimana chief negara bagaimana ai kamu merendam show chief minister bukan berom jadi but halor kecil itu ini kimat kan tolong ba nakal yang cukup ulah ai pa assurance ba nakal yang government harkat kecil training buat police department ba ini training kontrak income ya kini kecil sedih bagi drugs kerja keporu KBD buat rehabilitation center nakaliang musikan mula bat nakaliang juhiru ina ponsau hakabayday bat ni kasi apika nada ni yo ay kajaka banbu ay rehabilitation center ini kaliang juhu mula ay ni assurance government kan sa weng no ay yo itu kasi api na kasi apika mungkin bat baik itu jaka ang sa kalong rehabilitation center pagkatu kan nang simpuan nama kita bun ki hapan ya dingba betul ban teriak ki but harga bayi bat kali kan narcotic central bureau nak kali yang chief minister apa ya kan dia berhapan study bah namar ba ka involve sebut ki AKA namar makan yang dulu wangan hapan wak cintik harga bayi bat kali ka anti ANTF kali ka anti narcotic task force kali yang chief minister ba ai assurance ba untuk kan susu ini namar ba ko mangitip minta keang lebih itu ini kinong di drugs kinong supply pada kinong deal di drugs along dengan secara ini kan yang jadi lah assurance bahwa bisa kan susu ya kan ini branch but harga juga por punya training bagi iseng semua shop tentang iseng semua mulai belum but kantor bosno bagi iseng teh susu itu harga beda but kan susu ya mulai police station kan yang juru bun susu keman power ke bedai umno bandrak yang kami di sini hak tu hiu la ai ka assurance ini betulah semua ba saben kentiu susu ya ki number of police personnel ke bedai bandrak yang kami yang new drugs hapo mulai jumi nangta ba deployment of police personnel outside the school kadiru ko way ngai keren kalian cukup during school time sa yang begini bisa bon ke pahra namar baku mentah ini tip mengenai lembaga ini ba jinglong jingman hak bedai begini kinung di drugs kalau serius bah buat kalian cukup lah assurance ba yakini ru di police pahra bah ko dong school kita ki man ki dunia keren ini ko kan yang kalian cukup lah ai support full support yang ingin semua mulai belum bagi dia cakap ini bekam buat kini di program kita bayar buat kini naga yang cukup dah ai assurance bangin ai support yang ingin semua mulai belum buat ya ka syamula naga yang ka semua belum ni ai cukup leh ya borok ki MLA ki balai simenta hak tu discussion ke bayar drugs nadu ki MLA naga yang besar berkunjung ibadah sokar ngit ba iba ki keran yang besi kalau fulfill pada support sokar kecil kiai kini ba kunju kini memandang hak kopi so MLA juga mulai jadi
kunjuru jong minister jong social welfare wa polindo Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya